Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Brawl Stars, kao što vidite. I znate šta ćemo prvo da uradimo? 3, 4, sad. I evo ga novi skin za Colta. To je Rockstar Colt. Meni se jako sviđa skin. Eto, pukao sam 30 gemova, ali nema veze, sada ću da stavim taj skin na Colta. I možemo da odigramo jedan duo showdown. Grab neću da igram, smorio me, znači nemam više živaca to da igram. Stvarno je dobar skin po meni. Iako skin ništa ne vredi, znači ako vam ne treba, nemojte trošiti gemove na skinove, pošto to je stvarno glupost, ali sam morala da kupim. Dvojica na spectatuju. Ok, sad čekat ću se vratiti mate da ne rizikujem toliko. Evo ga, bekao se. Imam bule za teammate, to nije loše. Ova ima 10 powera, tako da... Ok, opet mi je otišao teammate. Vratio mi se teammate i za malo ga je zakačila zona, ali ne veze. Dobro. Ovaj Colt nas muči. Ima 11 powera. Kada bi njega ubili, bili bi dosta jači. U showdownu smo. Odlično. Ovaj ima 18. Neće vas baš zezati. Tako. Sad čekat ću teammate-a. Ne, omašao sam ulti. Ne, da sam pogodio ulti, pobedili bi. Ali nema veze. Ako ništa, plus 4 trofeja. Rekao sam, Colt je mnogo dobar brawler i eto. Evo, možemo da otvorimo Brawl Box. I ništa specijalno. Šta imamo u shopu? Imaju poeni za Colta. Može. I imamo... Aha, nema zlata. Nema veze. Kao što vidite, još malo izlazi i Big Game. To je dosta zanimljivo, znači možete i vi da budete, uglavnom vjerovatno znate što je Big Game. 3 mala brawlera protiv jednog velikog. Treba da ga ubiju, naravno. I ispod 2 minuta, ako preko 2 minuta ga ne ubiju, onda su izgubili. I mnogo zanimljivih eventa, mi ćemo odigrati još jedan showdown duo. Opet sa Coltom, pošto ovaj skin mi je baš dobar. I Colt kao brawler. Idem na ovog El Prima. Do njega će ići bot, tako da nema veze. Pogodio sam Colta jednog i... Dobro.
Idemo da evo primo, on ima dosta mali range. Evo već smo u showdownu sa jednim powerom, tako da nema neke šanse. Mislim da će opet biti drugi. Ako ih bot ne dovrši. Da li ću pogoditi? Odlično. Nice. Nice, odlično. Prvi smo plus 6 trofeja. Nije loše i Colt rank 12, što je predobro. Još malo ćemo na rank 15, to je Diamond rank i... Eto, to stvarno nije loše. Evo, odigrat ću jedan game grab čisto zbog starter arcade-a. A ne, treba mi nita, bolje nitu da uzmem. Game grab. Znači, čisto zbog starter arcade-a, pošto game grab ne volim baš, nije mi neki najbolji game mod. Anita mi je onako ok brawler, ali Colt mi je nekako bolji. Imaju Penny. Ubili su me, a Barry se kempa, vidio sam u bašu. Baciš na Karla. Odličan. Nita nije baš najbolji tank, to jest ona ne treba nositi gemove pošto nema baš toliko healtha. Znači najbolji su za to Pam, Bull, Prima, ti što imaju puno healtha. Opet su me ubili, ali nema veze, ovdje ima respawn. Ne, vidite zašto ne volim game grab. Može za nas da bude 10 i oni samo ubiju jednog i bude 50 za njih, tako da... Evo tako se nam desimo sad, na primjer. Odlično, malo countdown. Super, ubit ću ovo. Imam 4 gema, sad ću ovdje da se kempam. Morate malo da spomenete da nas ne bi kikovalo iz igrice. Ne, oni sad idu countdown. Što je jako loše. Mislim da smo izgubili ovdje. Da, to je to. Eto vidite zašto ne volim game grab. Znači možda bude tako je napeto i na kraju samo tako naglo izgubiti. To mi je dosta glupo, znači odigrat ćemo opet jedan duo showdown sa Coltom. Evo nas. I baba i bandita Shelly, znači... Zove se Mitko. Dobro, na njih je otišao, bravo. Robot. Evo je Penny. Ne, toliko me nervira Penny. Penny bi trebalo da bude epic brawler. A zapravo je super rare. Što se tiče novog brawlera Karla, po meni nije neki.
A nije mi loš. Znači, on zaslužuje da bude super rare. Najgore mi je što imate dosta vremena kada odbaci onu sekiju ili podaj. Imate baš dosta vremena. Dobro. U njima 11, ja imam 0. Teammate mi dobro. Evo ga. Omaši sam opet ulti. Gotov sam. Na veze, ja ne skupljam baš puno kilova, ali eto. Tako, ja bih rekao da ja znam da igram, ne znam šta vi mislite. I to je to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite taj like i subscribe-ite se na kanal. Do sljedećeg videa, ćao!